Mwancho murigali na kwarigariri chitarike 25 na mumutinyo 10 mwaka bw'ikiri 2025 aiga Nensoko TV tuguchiko kumanya amaya kurwa SMS ito yamaya litaliane ni Innocent Onyango. Mwancho murigali ni goto chakamaya norobotirwa magombo asomwana bw'imyaka 9 asiriri ubugima bwaye maiga yo kubwatani wano mu basukano b'umurero chinsemo cha Dhurani ime county ya Limuru abwose nyumba yabo ikiri umusato yabwata umurero na ekera bayibuli baye barenga sebirero asenka eyamo yo mwamate. Kakuja mimi nilikuwa kwanza kupiga nduru na watu wakaingia, bodaboda za huko Kiroi zilikunja, lakini wapi hakuna maji. Mwancho murigali tugotigana noroboti ruo mubasukano y'ubu murero mugabana bwe county ya Kisii umuske Paul Simba osabire abaske Dr. William Ruto, Stephen Kalonzo Musyoka na boigo umuske Uhuru Kenyatta goswaimeye kiama gia ODM bunenchera yamo yokoro kya maskania gochia asenya gosira umuske Raila Odinga nigo ayakwaniraya kirarenge nchira kurwa chinsemo chia kango kara Jaramogi maiga yogo ikerana asenke yuna kurwe ngora ya lituko lyegoro. Unajua mimi naitwa Simba Hati, gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha ODM. Nimesema tumetoka Bondo kupeana pole kwa mama Aida, na nimesema kwamba sasa tumeanza celebration za maisha ya baba aliyoishi hapa duniani. Tumesema kwamba baba aende salama na chama cha ODM kitasimama imara. Eti kuna watu watauza chama, hakuna. Mimi kama deputy party leader tumeambia William Ruto, Mheshimiwa William Ruto, tumemwambia yeye alikuwa katika chama cha ODM, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hata Kalonzo walikuwa ODM. Tunaambia kumpea heshima baba, wao wakuje kutoka pale tujiunge pamoja katika ODM tupeana katika 2027. Chama cha ODM lazima kishinde kura 2027 ndiposa baba atubariki tukiendelea mbele. Kisumu mko tayari? Hebu nisikie ODM. ODM. Kwa hivyo hii wimbo inasema kwamba mimi mnikubali yetu niomboleze nikisikia kwamba baba come home, Jacob come home. Ilikuwa ni kwenda yeye kule ngamba akitibiwa. Naomba tafadhali tuombee jamii hiyo na familia ya baba Raila Odinga. Kwa hivyo tunaenda kwa Masaria, wale ambao watakuwa pale tutasalimiana wao, tupeane t-shirt za chama cha ODM, watu ndio warudi nyumbani. Asanteni na Mungu awabariki. Totigarita siasa mu seneta bwe county ya Kakamega umuske Boni Halwale otebire chama yoko muri kirugo kyobo whip imeye senate ya chakiwe nabarayi abare ange no murayi bwense Dr. William Ruto nigaya kwaniraya sechinsemo cha Kakamega. There is no compromise. Vile mnaona kwa mtandao wakinitisha kwamba wataniwachisha kazi ni kwa sababu waninilazimisha mimi nichukue msimamo kinyume na Waluya. Mimi siwezi kupinga nyumba ya Waluya kwa sababu ninatetea kazi yangu. I was a lawyer before I became an MP. I was a lawyer before I became a senator. I was a lawyer before I became a chief whip of government. And I know one day hiyo vitu yote itaisha, lakini kitu nitabaki nayo ni uluya yenye siku yangu ya kulala. Togoswa ime county ya Machakos omukonyi bwe mugabana bwe county yo ya Machakos omuske Francis Mwangaki omochiri omurayi bwense Dr. William Ruto na serikali ya osogotaiwa aboroki bechi university kerabagende tumugiro bwokoganie nibo yabo ekero umugiro yogende tumwangangi niga yakwanira ya somoyega bwebirero chinsemo cha Katanga
imeye county eyu ya Machakos. You know there is a problem. Mashule zetu za universities zote zimefungwa. Wale watoto wetu wako huko hawajaenda nyumbani, wanangojea hii strike ishe, national strike. Huyu rais wetu wakati anatembea anafanya nini? Si akae chini ya solve that one first. Anatembea kila mahali. Watoto wetu wa vyuo vikuu wanaharibikia shule. Hatujui wanafanya nini. Wengine nimeona wanafanya kazi kwa mijengo. And we have a president who is talking about transforming the country to a level of Singapore. Sasa, how are you transforming when you are killing the education sector? So, tutamueleza haya. Na mimi, ikiwa kuna mtu wa hiyo serikali na ako hapa na kueleza hivi, kama rais, tutakuheshimu ikiwa utaacha kutusi watu. Ikiwa unaendelea kutusi viongozi wenzako, ujue hata wewe tutasimama hapa tutakujibu. Kalonzo si mtu wa ndengu. Kalonzo is the next president of the Republic of Kenya in Jesus' name. Hala? So mtu yeyote anacheza na Kalonzo, unacheza na uhai wa mamilioni ya Wakenya. Mwenda zake Raila Odinga alituambia Kalonzo ni mzuri zaidi ya mara 10 kushinda Rais William Ruto. Mimi niko hapo. Ni Raila alisema mimi si mimi, animerudia ile ilisema. Mwancho muligereri umuske gose engineer Adams Mochenwa kale n'abaraibande usabira abasaya be county ya Nyamira Soki na kubwate kura lyokonyora libaga lyogokora mauncho liya maiya y'uburayi mwaka w'ikiri 2022 nigaya kwaniraya asamamirani ya matera y'echikwaya y'echikanisa ya PG chinsemo cha Nyamira PG se chikwaya ao cha Nyara kuba chikwamirali kwamirani na kubwa ebyegwa ao nincherero na ikaga somo jokebirigo gotegerera na kuigwa matera itu yaba PG we county ngiro egente getangani igonko tebia ba minto bande banyare go pick example eke ekiagera matera egakoreta abantu amwe nintu nabarai ankyo ekerechira undi chinde chirabe tigatwa chamo tusire abateri abagotera asengencho wetera matera aya alitokora lyo bomo nenda bomo Nyamira nenda bomo Busi anene mono twanyara ko rusi chimbu chingia chiri chigo to translate gocha sobora go muna turaiga rero go twajira se mukutano monene weji kanisa cheito chons 102 twachiraiga ase mukutano wa matera chikwaya cheito wajiraiga chons ase oko amerania nobo amerani obwo tobwaterero egero twaruraiga na nengo chitore tumira na gusiengi mabono ase kanisa yaito ya PG ase center yoko bamubona ogere ntore emusimu oli bokubwata chikura twarore Nyamira anyare gutware tana utirense tigakira umuntu atebye umwana oyo ran asare aimokie kura negento kende IBC terigote bibaibuli gosa abana aba naboko bwatere kura alliance ondosiare gogocha wekachinga kichiri omanye gocha gochenchi gochaka igo alliance asore bwatere kurororo engakirige gocha goika nabo gocha gochenchi gochanga usego kogenda obisi ya IBC ebe Mombasa ebe Nairobi ebe Kitale ebe Eldoret watebye aino mwaki ukura Nyamira mbanyare go register na ukobeke getuo kirikiao ogocha gwakire Wancho muligeri ni gotoso ime county ya Kisii buna enchire ya moyo gosira abaorokiwa bechi university neje skuru chobundi wetero boliki nabo igokorendeke gusi nige kyombe kya stretch poetry gya koliro moyega wokorentamo abaliki nabo igabaga kabekusi elio korenda chinyencho na gotaibeke mira nige korokyo mugusi wetero boliki moyego yo nigo gokorekana kiro mwaka na entundeye nigo korekanire imeyo muchie obosongo Asamalita Daktari Christopher Okemwa, jino mwalimu gose lecturer at Kisii University. Ninche ngopanga omojego yokorwa Kistretch International Poetry Festival. Mono ebito to korase Kistretch ne chincherere tokochiroka chincherere gose poetry gose amashairi ase Kiswahili.
na ande twaburukania mone gitamaduni geke na boigo nogosomania ekara twaikire iga se festival yiga igentekenene festival yiga gokonya gosomoye goyiga okorwa Kistretch International Poetry Festival ne rio kolenta abantu bonse kurense ngima baikaga iga banyara gosanga chincherere gose poetry gose amashairi asike Kiswahili basanga ibi nandi basanga nige tamaduni gose cultural exchange tokotebese gesongo igole ndo muyogoyo noyo muhimu mono nabo bwenete konyora omonto gose abantu gose organization gose chibesa chigokonya muyogoyo ndo nyara kogendera kobororo na gokonya abanafunzi baito tali ba Kisii University boka na Rongo University na Kisii Polytechnic na banafunzi nechi university chons chire aiga Kisii gose chire hanga na Kisii gaiga igon tokonetie ogokonya konne sana timaite ose koraru ese county gose ase university gose korwa ase ebyomba wao eri tunyare kogenderera amo no muyegoyo igokuru kwa Kistretch International Poetry Festival tuirane kerero abana baboneke goriegeke abana ba minto bebie okonyoro omwana okoroka embori esese omwana kwanyoro okoroka esese nereke moni ine abantu baminto bali muri isiko mwamenyire gitown denta abanaka bakwani kisokoro batokwanie tobasomie ekegusiye itonga ekemoni nekiao nesese nengao engondi nigerase nogenda se pipe engondi nigerengia paka se kengwaje munda liruma embori nigera aroro asokoro sipiko sibyo mugusi ogosesenia engombe nigera aroro asokonyora amabere na ende ngombe ngoseseniere ekero mwana akarure nyumba nigeko amabere aye na rumwana akasiareirwe ekere kansitari isiko ancheru ngabano kwabera umumura ngogendore go Mwancho muligirari nigongo koira wike county ya Nyamira so mugaka bwe myaka 52 kurwe kenyoro kya Nyabomite imeye ward ya Nyamaya wetere ya mate ya pesokire na gosaba bokonyi kurwa abantu babwatomo yo muya ko bakonya elio koiro mugaka uyo bwato burwere bwa kansa enyagitari konyoro burwari gwetani chisiringi elibwe yamwe na 50 nigo chiganiri gochakia oburwari ya bwaya Family etanje nkoro kwa Francis Yosiango Manyisa chene lili tabanje waleto libo sabi ngobono cheyondo yo mwabo omugako yo kunyamira oiro murwira asinkiya matukata limake osenia ketali meke muramuligeretie kinyomba emunere igarose tirika nyora tararwara bono umongino oyo dere ureko gena na akabarua okora aiga gokwenda kabarua gwaka nusiringi 200 rituko okora kabarua kwekera akorire bacha kuria omwana nabwato mwana uyu gacha takagenda mochengo na Nairobi tana kororekana na nyene abantu bekinyura ambana komora muna baraiga na bagata kwiri mbana komora mugako uyu gabete gakurware emioyo atari konyara kurindagira buya ekera gochikoria igago sesi gwapako sokia amatanga mauro korumurwa na nyembo na gase kubekirwe ibintu murumuna muraiga iga murigererie amaene na burazunkike baro kegendererete umongino yokori gasi enkong paka raki orosiri yari kunyarekana nyumo bakura abagambu baito gochinde ko bakwana aiga onde soki ga raki amoire nyagitari na agenda amenye nyagitari raki tware miru esenkeye tane nkoro kwali simura mugaka akoro kunyamira omenta aiga no bwomenta bona Nyabomite esasayati no mwachire gaiga gakinje gonkorera na nkonywe ekero mugako na endo ile na arosiro burwiro obuna bwa muriete bwa kansa aigo mo yegento keri nande kyanyagera akasesi goge kanyagera ona uchikorie ndagira ya itere chimiyoro na aringire igo na arosire na mamorora ngo soki na ira ni bono na boncha ndegete igo gakia ba minto ndagira nkomwa na ona koroka no mbegeta masakaraje metureye merabu no mbegete bijanja benko no kokororire kyara ligo echabuna isomba ngokugete yani ligoja kongo mwango mubekera monu odi nando ngira ne ligoja kyara teri ko gende ngoleri geti chete mo buna bono bondo retese wando riresa gakia ba minto bakayaga jenga gakina kingo kora na eso ko jaiga igo twara ja kobolinga onye okonyarikana mware konyara muto
mutorariria asini niyo abantu baria bachumbe batokonye tubwate baba kibule borambara baba dag nyandie kankubuli bari bakubuli chikurasa asogwenge tubwate baba gesabi n'abantu batubwatisio burwairo butonyare ko bagusentonyare ko makonya oyo rwarete kibesa kitegane iri okire kinyinge chichiborto no anendagira ndo asomutyo ndo jana bera kongu potoka bayesimi enamba yesimi ere 0 7 10 57 71 44 Correcto. Na omweli mwanchu muligeri hongo ikia ase county ya Siaya sa mashabiki ekirabu gya Arsenal ikikere ime yense yabongeresa na baru babeira ababwango iga kuikase chinsemo chia Kango Jaramogi kurwa esko yabo asembera yomoske Raila Amolo Odinga oyo ni wo mukubye we ikia eta Raila Odinga niga kabere omutiotelia we klabu ikyo kia Arsenal. Piga nduru. Piga. Leo ni Yesu. Leo ni Yesu. Mweka ni wimbo. Mweka de Arsenal anthem. Eva. Ini mfupi Pulizaji ngoma. Arsenal! 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 Wanchumulili wikirabwo na ikiro mweli wa maya mubasobono sitage 12 chetire na ndengo gatebinga busyo ngonyara korba tokonyoro mu rubilyo gwemisa wogo chaga igana Dominic Ondeli na ngongoiraneri biya John Tez John Kebati itwa waterana nera sensemeli ya kabire studio na bego Debora uliolenga sensemeli ende kokoganilia chinga kichingia uyo minto Frida magoroba nacha kumanye bunagendete kokolekana kurwa chinsemo ao ilietaliane Innocent Onyango.